ngasi di mutton curry thongjarage ado mutton curry thongbaje ihanambada mutton je ai phajana samaga lawjare ko phajana sama mada ka oi mutton je jam phajana samaga lawjare kilo mani leire se aduga mutton curry je marinate tora thamnabagi ai pot loi ma lawjare ko kai kai jangane habado ada sida ji phadigo maru asuba lawjare adagi jira asuba morok color oiba morok kashmiri morok machu adagi sijina thum adagi sina morok asabado aduga ginger garlic ko sanamga adagi singa ju suraga lawjare samas ani nim sangda aduga morok tek mari maga lawjare sisu tangkai tajare ko aduga sida kano curd leire dahi je ko dahi balam lawjare aduga phadigom khara soijare adu ihan hambada ai kai kai haptuino do si marinate tawbada ai hana kano hapsarage thumje ko mai okadaba sangduda duna ai kilo ani ni na ai chamas ani hapsare aduga thumje haplor matungda ai phadigo maru asuba kano si yam banina ani hapsarage aduga jira samasam lawjare ko si jira samasam hapani morok kano kashmiri gi morok se kano ma hapage samasama aduga sijina morok khara sana buduni ko adu samasama hape adagi di sigi kano se morok atek paje ko khara hapsare aduga singa adagi sanam asuba gaje so ginger garlic paste lawar ju samane ko ado si chang samana na hapa doi di sura goin hapsare ado hoji si je to sare ko lemang mun na batolani si lemak su matong su adagi mai maru su ko maru se am hawe magi maru se am phai saba aduga kano jo duna pulap lawjare dum mor matong ne maru ne mix oi ba ko aduga is man to lo matong dai hoji ko che to sarani si phajana to le ko to lo matong dai hoji dai je hapsan jarage dai je tem ko macham lo re ko around 100 gram oi rangani ma se aduga isi phadigom ga sige se pulap asanjarani si tolaga mase marinate toraga thambirani ko akhum kupcharaga thamage ko hojik pungama hojik thau je sare ko thau je chamas taruk mu lawjare ada ihana amada thau je sare matungda hangam thau en lawjare ko thau se ada hojik tejpata hapsanjarani tejpata hapa matungda sigi usingsa hapsare adagi si LIG achauba nim hape aduga long mari manga ma hapsare si tawra matungda ai hosi tilou je soire leijare ko tilou je around 300 gram mok oirani ko kilo makhai mu pha to ma soijare ado si tilou je hape matungda ai phajana munaba keno tawrani magi mulak podo khara brown oisalak podo khangbra adugi adubo ai ngongjarani sise hojik tilou je asale ko yare sise maina munjale amna brown oisale phajana ko dosin kan dai atopa je hapsarage sise dai sana masuba hapsare adagi si sing ko samas ani mu sang ama hapsare singa sagi marinate mat tawra thamjaba matan duni ko ado ai hoji hapsarage sisida pung ama marinate tawjare ko matan se hoji ki nasai tilou sikal loima sanam daga tawga do jana okhai rage jana opirane sise lemak matan dugi manung changna ba ko ngasai marinate tawbada ju thumje hapkhrabani na ai thumje am hapsararoige tilou khra hapadugi chang do dudang ko rangwala ga mu hapna ba sisina mutton masala ko mutton masala ne meat masala ai tare ko meat masala dune do ai si yum da semjabani ko ado sigi se chamas ama hapage adu horena mu khara hapsarage chamas ama kitang hapage morok asaba dune ko morok asaba ngasai tawbada jo ma hapsagramina ai spoon ama hapage matan je khara morok saraga na hawi ko amde sagum samase amde morok khara kena tawraga na khoi di hawba hele kuna morok kitang hena dum hapsare sigi matan sigi manung da sangna bai phasana osare
मचू चामच अमगा हापसरगे को मचू चामच अमगा हापे अदुगा फदिगोम असुबा चामच अमगा हापसरगे ngakhtang mai leitharaga sise ngakhtang keno toroga thamage ko hanse mai leitharaga mahi ketang tholak pare yengage si hang tolong yengage ko ma mahi dikha thore dana marinate to boyang kana tholak padi oitre ko ala si sida hosi keno torage wa phadigom je khara ma hosi hapsarage ko ren loisalam dai da amani happa do sida boi morok color oiba morok to adido kashmiri adido samasamaga हापगे मसु फजनबा अगा टमाटर प्यूरी सेमजरे को टमाटर अइन अनि लौरगा माजे ग्राइंडर त खाइजरे अदुइदुगी मही दो हापसरगे आलू अमा ख लौजरे को आलू से ऑप्शनल ने हापत्रसु याय अदो आलू हापदि खरा अखोइ दुम आलू पामजबनिना आलू से अमा हापसरे सांग सांगना सोयरगा को आलू खरा अचौबम हापसरे कामन बयारनी को अदुना ई मही हापसरगा कामन जरगे मही से हाना बालम हापसरे को सिसे येंगे क्याम हापदेनो हाबदो माई गलोगे मतुंगेन सिसे यारनी खरा नंगना चाबैदि सब सारानी को सिसे कामन जर हजिसि जंजरगे अदुगा मरीरा कदमाइना काम मतुंग दे लौथोकसरगे हजिक मरीरा काम करे को अदुइ मतुंगा मासे इंहल्ले दो हजिक हांतोकसरगे हजिक मनिन चप्पल लोइगरेबो को तो ये कमाइन ले ना कमाइन ले रहा मेरा कनो से मटन करी से को यम फजन ले ना इसी से फदिगोम कनो हापसर के को ngakhtang mai thagalaga ये सिदा मसाय और फगदिगोम खाखिबदो दो हापसरे दुगा फदिगोम खरामागा मथकता साइ संजरगे मही से यार को मही से लांग चादर दिखाने नंग नदम तौबगेदि सब सारे हजे इसे दुगा आई मथक चलगे दम यारनी से हजे चानब तौरसी हौजिक मटन थोंब लोइरे अदुना मटन से सुमाइना से लेजरे मटन से येंबददि याम हावदा माले रेन चारा कांदा खंगनी अदो मयामसु सुमाइना थोंबियो मटन से मटन थोंबगी मओंग बुदि याम लेबने हाना फटोगा थोंबसु अदो अइना दुम इसा इसाना नुंगाइजबे मओंग दुम थोंबदा सिसु या सुमाइना थोंबसु याम हावे थोंग कांदा चाबदा अदना मयामसु थोंबियो अदुगा आइकी चैनल सिबो मयामना नुंसिबियो अदुगा सब्सक्राइब तौरिबा खुदिमक्ता आइना मयामबु थागतबा फोंदोकजरी आइगी वीडियो सिबु येंबिबा अदुगा हौजिफौदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबा मयामना आइगी वीडियो सिबु सब्सक्राइब तौबियो मयामना कमेंट्स जो पिबियो अनो अनोबा करंबा थोंबा अदुमा मयामदो अदुगा आइगी चैनल सिबु मयामना लाइक एंड कमेंट्स पिबियो।